reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze irambuye kuri page y'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ni muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 23 Mata 2026 hahishuwe byinshi, hamenyekanye byinshi, amakuru ya ribanga agiye hanze. Nyemerera tubane rero kuva ku munota mbere kugera ku wanyuma umenye byinshi uko byifashe, umenye uko bihagaze. Hahishuwe amakuru y'uburyo igihugu cy'Ububirigi ari cyo kiri ku isonga y'umugambi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi mu gutera u Rwanda. Abategurirwa gutera u Rwanda bakomeje kwiyongera ku bwinshi, bari kudeployingwa mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Imurenge tuhoze tubabwira uko abagize P5 ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC wazanira na FDLR uzumaze iminsi zibarizwa muri biriya bice, ariko kandi zinakora ibikorwa bitari byiza ku baturage baho. Hanyuma ariko hari guhishurwa byinshi bigezweho. Hari kuvugwa amakuru y'uburyo abagize Wazalendo, abagize FDLR, umutwe wa FDLR ubarizwa muri parike ya Virunga muri teritwari ya Nyiragongo. Twakira amakuru atangaza ko abangaba bari mu myitozo ikomeye, ndetse bikuvuga ko ngo FDLR iri gutanga imyitozo karahutaka ku basore. Uyu mutwe wagiye ukora mu bice bitandukanye bya Goma ndetse no mu nkengero zayo. Abandi bari guturuka mu bice bari guhabwa imyitozo zangaha baturutse mu bice bya Masisi, Rucuro. Ubwo rero umubare uri gutozwa biravuga ko babarirwa mu bihumbi 2. Ubwo rero birumvikana ko atari bake. Mu mugambi wabo rero mubisha wo gutera u Rwanda hamenyekanye byinshi. Igihugu cy'Ububirigi ngo cyatanze inkunga itari ntoya. Ndaje mabwire ibyahishuwe kuri iyi nkuru. Hanyuma ikiniza kubabwira bimaze guhishurwa ko uwitwa General Gasita Olivier na General Masunzu bagiye kujoininga M23 ndetse ngo bari mu marembo. Bigenze bite, bageze he? Niye mpamvu itumye bisangira General Sutari Makenga bateye umugongo Tshisekedi. Turaje tubigarukeho tubifi muzini muzingo muri aya makuru. Ibya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na guverinoma y'i Kinshasa bikomeje kuba birebire cyane. Ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga ko Amerika ifite abashoramari bashaka kuza gushora imari hariya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya Irubaya hagenzurwa na M23. Aka kanya reka turebera hamwe ibitangazwa ngo nk'amanyanga ateye inkeke kuri ibihugu by'abanyamerika bishaka aya mabuye y'agaciro ya Kongo, by'umwihariko ari mu matwari ya M23 muri teritwari ya Masisi hariya mu gace ka Rubaya. Ndaje mbibabwireho 5 n'andi makuru agezweho ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ariko kandi tukivuga ku bijyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndababwira ko hari umudepite w'umunyamerika arasaba Tshisekedi ikintu gikomeye cyane ndetse na Perezida Ndayishimiye. Ndaje mbibabwiraho nabyo 5. Tukivuga ku makuru y'ibisasu cyangwa se ibitero byakomeje kugabwa muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Twagarutse ku makuru yavuzwe kuri drone ya CH-4 yagabye ibitero bikomeye cyane ahitwa ahangaha ni muri Masisi, ariko kandi ntitwabwiye ibyagabwe hasi ku butaka n'igisirikare cya Kongo. Bivuga ko rwose access za muheto hagabwe ibitero n'igisirikare cya Kongo, ndetse kuri ubu rwose Wazalendo bafatanyije na FARDC bo barigamba ko bivuganye umwe mu bayobozi bashyizweho na AFC M23 wari ufite inshingano zo kuyobora centre ya muheto. Turacyatoza amakuru menshi kuri ibi bitero. Yes, 5 ku kandi reka nongere mbahe ikaze tubane kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi byahishuwe. Reka duhere kuri iyi nkuru y'uburyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisirikare cy'u Burundi, ariko kandi tuvuge guverinoma y'u Burundi ndetse na guverinoma ya Kongo, uburyo bakomeje guhabwa support ndetse kandi ubwo birumvikana ko bakongeza no kuri FDLR banayishyigikira mu mugambi ifite wo gutera u Rwanda. Bivugwa ko noneho Ububirigi bwaritanze buri mara bukora buri kimwe. Tumaze iminsi tubabwira umwe mu ba diplomate ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ambasaderi ambasaderi w'u Burundi muri mu Bubirigi, amaze iminsi akora icyo nakwita fundraising ndetse n'ubukangurambaga hariya mu Bubirigi.
ashishikariza abanyekongo ndetse n'abarundi gushyira hamwe kugira ngo mu by'ukuri banoze uyu mugambi. Byamaze guhishurwa ko rero Ububirigi nabwo bwagize gutya butanga impano y'ibikoresho bya gisirikare, ndetse haravugwa drone zigera ku 5,000. Izi drone rero ngo nizo kwifashishwa n'ubundi mu gutera u Rwanda. Ndagira ngo mubyumve neza uburyo biremereye cyane n'uburyo bikomeye. Ikinyamakuru bwiza cyanditse kigira kiti igihugu cy'Ububirigi biravuga ko kimaze igihe giha Uburundi umurundo w'intwaro ngo buzifashishwe mu mugambi wo gutera u Rwanda buhuriyemo n'ibindi bihugu. Tugendane neza. N'amakuru avuga ko ngo Brussels yasabye Gitega kuyifasha muri uriya mugambi kugira ngo bakureho ubuyobozi bw'u Rwanda iby'ubuyobozi bwa Perezida Ndayishimiye bwaje kwemerera Brussels. Ariko aka kanya umugambi ugeze kure. Bivuga ko kugira ngo uyu mugambi ugende neza Uburundi bwasabye Ububirigi ubufasha burimo ubw'intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo uriya mugambi uzacemo mbere yo kubuha intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire mu bubiko. Ni intwaro zirimo za drone zibarirwa mu 5,000 nk'uko amakuru abishimangira, ndetse n'imbunda ziganjemo iziremereye z'amariterani. Umugambi w'Ububirigi n'u Rwanda murambabarira ku Rwanda, ariko umugambi w'Ububirigi noneho n'u Burundi ku Rwanda wo gutera u Rwanda birumvikana uravugwamo ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugambi uravugwamo igihugu cya Tanzania, ndetse uyu mugambi uravugwamo igihugu cya Angola yo murabizi ko rwose yamaze kuba nubwo yakomeje kugenda ipretendinga yigaragaza mu ishusho y'ubuhuza, ariko Angola yohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo murabizi zirenga 400 ndetse zinjiranye ibikoresho n'amadrone. Havugwa n'indege ya Sukhoi 35 ingabo za Angola zinjiranye mu minsi yashize hariya muri Kivu y'Amajyepfo ziri no ku rugamba. Hanyuma izo ngabo za Angola yo ni ibintu byumvikana cyane. Tanzania nayo ifite ingabo apati zari zaje kurwana mu butumwa bwa SADC buzwi nka DRC, ariko noneho hari uburyo Tanzania yagiye yambutse ingabo rwose zambutse hariya zarwanye, ndetse ni zimwe mu zarashe cyane kuri M23 hariya kuri ahitwa Kalundu. Twagiye tubigarukaho ni muri Uvira. Noneho ariko Afrika y'Epfo nayo iravugwa muri uyu mugambi. Igihugu cya Afrika y'Epfo nacyo cyari gifite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo zari mu butumwa bwa SADC, ariko byaje kurangira izi ngabo zitashye ziciye mu Rwanda. Afrika y'Epfo rero hari uburyo habaye ibiganiro hagati ya Pretoria ndetse na Kinshasa, banzura ko South Africa yakohereza ingabo gufasha Tshisekedi mu rugamba rwo kurwanya M23. Ubwo rero uyu mugambi wo gutera u Rwanda rwose ntimwumva Burundi na Kongo gusa, Tanzania, Angola na Afrika y'Epfo nabyo biri kwisonga ry'uyu mugambi, ariko kandi Ububirigi bukaba bubiri inyuma byose. Hanyuma umugambi urumva ko uri kwityazo, ndetse amakuru kandi akavuga ko Perezida Tshisekedi ateganya gukora uko ashoboye akisubiza imijyi ya Goma na Bukavu. No kuvuga ngo ntarya ntamira kwisubiza Bukavu na Goma niyo ntego nyamukuru, ndetse birumvikana ko ni imijyi y'ingenzi cyane muri Kivu y'Amajyepfo y'Amajyaruguru. Imaze umwaka urenga yarigariwe n'abarwanyi ba M23. Ubwo rero barashaka gufata iyi miji kugira ngo bazayifashishe mu mugambi wo gutera u Rwanda. Ngira ngo murabizi ko rwose u Rwanda rumaze iminsi narwo ruvuga ko kimwe mu byo M23 irufasha ituma umwanzi atagira aticuma yegera u Rwanda. Birumvikana cyane niba M23 igenzura Goma, sinzaho FDLR yacije gutera u Rwanda byagorana cyane. Ahangaha rero Tshisekedi ngo intwaro cyangwa se arashaka gutsinda icy'umutwe muri ubu buryo, akabanza agafata iyo miji yombi, ubundi akabona gutera u Rwanda rwose, kandi uwo mugambi ngagomba kuwugeraho. Ubwo rero ikiri kuvugwa nuko uyu mugambi w'Ububirigi ni munini ndetse ni mubisha, ndetse kandi gugomba gushyirwa mu bikorwa mu gihe cyavuba cyangwa se mu bihe byavuba. Tumaze iminsi tubabwira ko mu by'ukuri hari ambasaderi w'u Burundi hariya mu Bubiligi yitwa Terence Ntahiraja.
uyu amaze igihe ahuriza hamwe abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba mu Bubiligi kugira ngo nabo bazifashishwe muri uyu mugambi. Nibyo tumaze iminsi tubabwira. Nshuti bakunzi bacu, Ububiligi bwacanye umubano n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse rwose ni mu itangazo ryeruye u Rwanda rwashyize hanze ni mu ntangiriro z'umwaka ushize bavuga bati bijyanye no kuba Ububiligi buri nyuma y'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, burarwanya burashyigikira igisirikare cya Kongo. Twavuze ingabo z'Ububiligi zirenga 400. Twavuze uburyo Ububiligi bwagiye busabira u Rwanda ibihano mu kwa Tshisekedi bafatikanya ibihano bya EU, gasanga ibihano bifashwe n'uwo muryango wa European Union bifatiwe u Rwanda. Ububiligi nibwo bwabashije gukonvenka uwo muryango ko u Rwanda ruteza ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Inkungu Ububiligi bwageneraga u Rwanda, rwose u Rwanda rwarayirengagije ruti ngaho ni mutwara, ariko ntago dukeneye kubana namwe. U Rwanda n'Ububiligi bicana umubano. Ndagira ngo turebe ese ubwo ndagira ngo mutange n'ibitekerezo namwe. Ububiligi ukurikije amateka bufite mu bijyanye niba bushyigikira umutwe nka FDLR, igisiga cya Kongo gikorana na FDLR. FDLR yasize ikoze genocide mu Rwanda, Ububiligi bukaba butera inkunga umugambi wa FDLR. Biragana he? Ndagira ngo dusangire ibitekerezo kuri ingingo, ndetse mu byumve ko uyu mugambi abagize P5 ya Kayumba Nyamwasa nabo bari ku isonga ry'uyu mugambi. Apati y'abazi iminsi batorezwa hariya mu kibira, ndetse bagomba kunoza gutera u Rwanda nyine birumvikana. Nari ntangiye mbabwira ko hari n'abandi benshi bari kuvugwa ko bari gutorezwa hariya muri Virunga, mu ishyamba rya Virunga muri Nyiragongo, ngo bari guhabwa imyitozo. Hari aba FDLR benshi bagiye bakusanyirizwa hariya Igoma, ndetse no mu bindi bice by'Umasisi ndetse na Rucuro. Biravuga ko umubare ugera ku 2,000. Ubu rero ngo bari mu myitozo, bari guhabwa imyitozo na FDLR, ndetse biravugwa neza ko aka kanya na FDLR ikomeje icyo nakwita recruitment. Birakomeye cyane rero. Hanyuma reka tuve kuri ingingo twinjire mu makuru asa nk'ibyahishuwe kuri case ya General Gasita Olivier ndetse na General Pacifique Masunzu, uzwi mu basirikare bakomeye bo hejuru cyane mu gisirikare cya Kongo, ariko mu bwoko bw'abanyamulenge. Uyu Masunzu akaba kakanya afite inshingano nshya nyuma yuko abenshi bari bazi ko ahubwo yanishwe na guverinoma Kinshasa, kuko ngira ngo murabizi ko uyu aya namazina akomeye mu gisirikare cya Kongo, ariko yagiye akemangwa n'abatari bake abakora rwa guverinoma Kinshasa bavuga bati byanze bikunze umuntu nka Masunzu umunyamulenge ntabwo yakorera Tshisekedi 100%, ntabwo yabura agatima ko kurengera bene wabo. Ariko byagiye bigaragara ko ahubwo ubugome yavuzweho cyangwa se yagiye akorera abaturage b'abanyamulenge byagiye birengwaho na guverinoma Kinshasa, ntiyamushima ko ayishyigikiye cyangwa se ari mu mujyo wayo, imuta muri yombi. Umwaka ushize waranzwe n'amakuru yitabwa muri yombi rya General Pacifique Masunzu tariki 23 z'ukwa 10 2025. Leta ya Kinshasa nibwo yemeje ko yataye muri yombi mu byukuri uyu General Masunzu azira icyo nakwita ubugambanyi. Murabizi ko yashinjwe ubugambanyi, gutakaza ibice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi witwa Nzibira wo yarawuzize rwose, wo muri Mwenga muri Walungu murambabarira, waje ukurikira gutakaza umujyi nka Bukavu mu ntangiriro za Gashyantare umwaka ushize, n'izindi mpamvu nyinshi yagiye agira ate avugwaho kuba atari umuntu rwose ukizewe na Tshisekedi. Hanyuma ariko abo ku ruhande rwa AFC M23 ndetse na M23 y'urwaneho bakamwita umugome kubera ko uyu nguyu niwe wavuzwe inyuma y'urupfu rwitwa General Makanika wa twirwaneho.
niwe wavuzwe mu bitero mu migambi yo kugaba ibitero ku baturage bo mu Minembwe hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Murabizi ko ibitero by'indege byagabwaga biturutse ahitwa Ikisangani mu ntara ya Chopo, ari naho yarayoboreye icyo nakwita 34 région militaire. Yaje gusimbuzwa rero muri iyo minsi ubwo yatabwaga muri yombi, byaje kuvugwa ko yasimbujwe uwitwa General Major Nyembo Abdallah, abari we ujya mu byimbo bya Pacifique Masunzu. Uyu Masunzu rero ejo bundi rwose muri Gashyantare muri Werurwe mu minsi mikishize twumvise ko yahawe inshingano, yongeye kugirirwa icyizere na Kinshasa, ahabwa inshingano. Ni inkuru yatangajwe tariki 13 Werurwe ivuga ko uyu Masunzu yayoboraga zone ya gatatu y'igisirikare yahawe imirimo mishya. Ubwo rero amakuru akemeza ko Masunzu yagizwe umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo ushinzwe ibikorwa ndetse n'ubutasi, zikaba inshingano yasimbuyeho witwa Lieutenant General Jacques Charigonza Ndulu wari uzimaranye imyaka igera kuri 3. Masunzu yahawe izi nshingano, ariko noneho ubwo birumvikana ko twari twatagiye tubabwira ko ari kuvugwa we na Gasita muri M23. Uyu Gasita we ibye ni birebire cyane, turaje twinjire no mu mateka ye. Gasita nawe yararikoroje muri Kivu y'Amajyepfo, yavuzwe kenshi mu makuru cyangwa se ku mapage rutura y'amakuru yavugaga cyane ubwo umujyi wa Uvira wari utarafatwa, ariko usumbirijwe cyane kuko byagaragaraga ko ari cyo cyerekezo M23 ifite, yari kiri muri no bice byo muri Prendre Ruzizi, ariko umurindi wa M23 wumvikana. Bikavugwa ko Tshisekedi yahisemo kugirira icyizere witwa Gasita kugira ngo azibire M23 kuko ngo yaramwizeye. Mwa pointinga rero kuko yarayoboye ingabo n'ubundi zikorera mu bice birimo intara ya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Gasita Olivier abaza rero bacyumva ko yo ari we washyizwe muri uwo mwanya ashinzwe ibikorwa by'ubutasi ndetse n'urugamba birumvikana birangira. Abaza rero basa naho bo muri Kivu y'Amajyepfo bavuze bati uyu ntago tumushaka, ntago twayoborwa, ntago urugamba rwacu rwayoborwa n'umuntu w'umunyarwanda. Uyu nayo no mu bwoko bwa General Masunzu Pacifique. Tshisekedi agira atya aha Brigadier General Gasita inshingano zo kuba umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza mu karere ka 33, ari nako nyine n'ubundi General Masunzu yarakuriye. Noneho biza kurangira abazarenda batabyumva neza, bakora imyigaragambyo aho Masunzu uyu General Gasita Olivier yaraye hariya muri hoteli ikomeye cyane hariya muri Uvira hitwa Mer de la Ville, barara bahagose barasa amasasu hejuru. Byari ibintu bibi cyane, byari byahinduye isura. Habayeho n'imyigaragambyo, hari n'abaturage bafashije abazalendo kwigaragambya, biragenda birahindana. Noneho birangira Gasita tumuburiye irengero, abenshi bati yarishwe, abandi ngo yatawe muri yombi, abandi ngo yahungiye i Bujumbura mu Burundi. Havuzwe byinshi. Noneho uyu Gasita akaba umwe mu bantu bakemangwaga n'ubundi nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ukuyemo Tshisekedi wari wamwapointinze nyine muri izo nshingano. Bagendeye ku mateka ye, uko yakuze, imibereho ye muri rusange, no kuba ari umunyekongo mu bwoko bw'abanyamulenge ndetse n'abatutsi, ariko akitwa noneho umunyarwanda. Gasita we akomoka mu muryango w'abanyamulenge, yavukiye ahitwa ngo ni Gitasha mu myaka y'1970 mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe hariya za Itombwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo ku bijyanye n'inkomoko ye ntago amazina cyangwa se amakuru ku babyeyi be yigeze ajya hanze ndetse n'ubuzima bwabo bwite, ariko bivuga ko yatangiriye amashuri abanza ahitwa Igahwera mu Minembwe, akomereza amasomo ye Uvira, mbere yo kurangiza amashuri yisumbuye ku ishuri ryahitwa ngo ni Mwaga muri Uvira kugeza mu mwaka w'1994. Muri 1996 biravuga ko yarokotse ubwicanyi bwibasiraga umuryango we hariya Uvira, aho benshi barokokeye, abarokotse bahungishwa barahunga. Muri 1996 kandi Gasita yinjiye mu rugamba rwa Laurent Desire Kabila, uzwi cyane nka Muzehe, ni se wa Joseph Kabila, aho yakoze imirimo yo kurinda abayobozi nka Fred Mukiza wagiye azamurwa mu ntera buhoro buhoro,
uyu Gasita agenda agirwa icyizere azamurwa mu ntera buhoro buhoro aza kugirwa umwungiriza w'umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu rero yanabaye umwe mu bagize cyangwa se mu bagize uruhare rukomeye mu kurwanya ibibazo bya Minembwe cyangwa se ibigeragezo Minembwe yahuye nabyo, ariko yaje kurekurwa ibingibi byo yabikoze muri 2002 na 2004, aza no gufungirwa Minembwe kugeza arikuwe muri 2006. Nyuma yaho yanagumye hari ikisangani adafite inshingano zihariye kugeza ubwo M23 igaragariye cyangwa se igarukiye nyuma y'ishwa ryohoza ari umuyobozi w'akarere mu mvuruza Batende ndetse na Banunu, yagizwe umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Yumbi mu ntara byari muri Mutarama 2019. Gasita yayoboye ibikorwa byo kugarura ituze muri ako gace, aho yashishikarije ngo abari barahunze gusubira iwabo. Ubwo rero kugirwa Brigadier General ku 21 Ukuboza 2024 abigizwe na Perezida Tshisekedi Felix Antoine byaratunguranye, dore ko yanamuhaye umwanya w'umwungiriza nyine mu buyobozi bushinzwe ibikorwa ndetse n'ubutasi muri mu karere ka 33 yibanda cyane ku bice bya Uvira. Icyo gihe rero yatangiye inshingano, wazarendo baramwamagana bamushinja kuba umunyarwanda, banamwamaganira kure bavuga ko uyu yaba ari umugambanyi, naho bahere bavuga bati Tshisekedi ubanza ari umuriro wo kotera kure, ashobora kuba ari umugambanyi ushaka gutanga igihugu ku kiranguzo. Abo bantu rero mbabwiye, uyu Gasita ndetse na Masunzu, amakuru araberekeza muri AFC M23. Kwerekeza muri M23 byava kuki cyangwa se byaturuka kuki? Tshisekedi ari mu ntambara yo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika, bivuga ko ari itegeko ryafashwe muri 2006, ni itegeko ryashyizweho muri 2006, rivuga ko rwose nta mu president n'umwe wemerewe kurenza manda ebyiri. Birangira rero byanzuye gutyo, hamaze iminsi havugwa ndetse byateje commotion mu miyoborere ya Kinshasa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze iminsi babyamaganira kure, abanyepolitiki batandukanye batavuga rumwe na Tshisekedi bamaze iminsi babyamaganira kure. Joseph Kabila Kabange wabaye perezida w'iki gihugu imyaka 18 amaze iminsi abyamaganira kure. Colonel Nanga, coordinateur wa AFC M23, amaze iminsi abyamaganira kure. Hanyuma ariko hakaba n'abashyigikiye Tshisekedi bavuga bati iyi ntambara bijyanye no kuba mu by'ukuri ari intambara ishobora kuramba cyangwa se kamara igihe kinini, tukaba tubona ko Tshisekedi afite urukundo rw'igihugu, reka aba ari we uyobora iki gihugu kugeza igihe iki kibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo gikemukiye. Ubwo rero abamushyigikiye nahoze mbona hashize iminsi havugwa imyigaragambyo hari Kinshasa mu bice bitandukanye, abaturage bamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi bavuga ko ntabwo ari ubutegetsi bushoboye, ahubwo bwafashe intambara bugira priority cyangwa se bugira ikintu cy'ibanze cyo kurebwaho, ariko buhisha intege nke zabwo. N'abandi banyepolitiki batandukanye bagenda babihamya. Tshisekedi agashinjwa kwica abaturage. Ejo bundi mu masezerano yasinyiwe hariya i Montreux mu Busuwisi, guverinoma Kinshasa yasinye kitazongera kwica abaturage bicwa, bahohoterwa ndetse n'ibikorwa byo kubicira amatungo yabo. Mu mategeko cyangwa se mu masezerano basinye hagati ya M23 na Kinshasa, apati yo kworoshya ibikorwa by'ubutabazi, kuhana gahenge n'ibindi bitandukanye, ariko hari indi ngingo ivuga ngo Kinshasa yemeye ko itazongera kwica abene gihugu ndetse no kubicira amatungo yabo. Bivuze ko niba barasinye ko batazongera, barabizi ko babikora. Ariko ntibwakiye kabiri tariki 18 twarebe babwiye ko bagabye ibitero mitimingi muri Masisi, bagaba ibitero ahitwa Kalengi na Bidegu muri mu Minembwe. Aka kanya havuzwe ibindi bitero mu bice bya Masisi, mbega nta warubara. Aka kanya rero iby'agahenge byo biracyari inzozi kuri guverinoma Tshisekedi. Hanyuma ibyo byose nibyashinjwa, ariko noneho ejo muri tariki 20 Mata ubwo twari dukomoje ku mpamvu Gasita ndetse na Masunzu bashobora kujoininga M23, dore ko amakuru rwose aravuga ko bari ku muryango binjira. Ejo bundi ubwo nari mbabwiye ko impamvu nyamukuru ari uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangiye mu by'ukuri ibikorwa byo kuvugurura itegeko nshinga. Ishyaka EDPS riri ku butegetsi
ntabwo rishaka ko iri tegeko rigomeza kugenderwaho. Iri tegeko ryo muri Gashyantare 2026 ngo ntabwo rigomba kugenderwaho. Iri tegeko ryo mu myaka 20 ishize ngo rirashaje. Ishyaka DPS riri ku butegetsi rimaze igihe rikora ubukangurambaga bugamije kumvisha abanyekongo ko bakwiye gushyigikira igitekerezo cyo kuvugurura iri tegeko nshinga kugira ngo Perezida Tshisekedi yemererwe kwiyamamariza manda ya gatatu. Umunyamabanga mukuru wa IDPS Augustin Kabuya avuga ko abanyekongo batatoye Tshisekedi ngo ayobore manda, ko ahubwo bamutoye kugira ngo akemure ibibazo igihugu gifite, bityo ko kubikemura muri manda ebyiri gusa bidashoboka. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bo bamaganye iki gitekerezo, basaba ko agomba kwemera gusimburwa mu mwaka 2028 kuko itegeko nshinga ryo muri 2006 ribuza umuyobozi kurenza manda ebyiri. Ku ya 20 rero umunyabanga uhoraho w'ihuriro Union Sacrée riri ku butegetsi akaba n'umuvugizi waryo Professor Andre Mbata yatangaje ko hari benshi bagaragaje ko bashyigikiye ko itegeko nshinga rivugururwa. Guhindura itegeko nshinga cyangwa se kuvugurura itegeko nshinga bisobanuye iki? Ntago Kinshasa Tshisekedi nahindura itegeko nshinga bizamumworohera ko abo muri Kivu y'Amajyaruguru, abo muri Katanga, abo muri Zabaswele Bakongo, aha hose ntago bizoroha ko Tshisekedi narihindura rigenderwaho n'ibyo bice byose by'igihugu. Bisobanuye ko ibice M23 igenzura by'umwihariko muri burasirazuba bwa Kongo birasa nkaho byo biragana ku kuba ribale mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Igihamya cyuko ari uko bimeze cyagaragariye ejo bundi mu isinywa ry'amasezerano y'Imontro mu Busuwisi. Byarangiye M23 yinjijwe mu bashinzwe kugenzura Gahenge. Iyi ni intambwe ikomeye M23 yateye, ndetse bigaragaza uburyo rwose yamaze gusa nihanagurwaho icyasha ku ruhando mpuzamahanga ko ari umutwe w'iterabwoba bijyanye no kubica igenzura bitekanye birimo amahoro n'umutekano. Ubu aka kanya rero M23 rwose iri muri IGVM. Iyi ni intambwe ishimishije. Noneho ntabwo ari cyo ndi bushingireho. Ibi bice nibyo byo muri Kivu y'Amajyepfo n'y'Amajyaruguru abasirikare benshi bo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa babikomokamo. Nihamara guhindurirwa itegeko nshinga nk'uko abasesenguzi babihurizaho, birashoboka ko rwose nta yandi mahitamo baba bafite uretse kugaruka iwabo, kuko hari n'abakorera Tshisekedi buriya atari uko bamukunza, ahubwo ari uko mu by'ukuri ariho babona ko aryo birumvikana, bagakora ubugambanyi kuri bene wabo bakabarwanya, batumwa kubica bakabikora, ariko babaraye bafite cyangwa se bakiriye amakuru y'uko iwabo hari ubwigenge n'umutekano, hari ituze n'amahoro, rwose bakabona icyanzu bacamo bagenda bahunga, birumvikana ko nta watangwayo. Aka kanya rero ese murabyumva mute? Gasita Olivier ndetse na Masunzu muri M23 bivuze iki, bisobanuye iki? Ese yaba ari intsinzi ya M23, yaba mu by'ukuri ari declining ya Tshisekedi? Mutanga ibitekerezo kuri ingingo. Amakuru arahamya ko nabo ubwabo aho bari imipango ari yo ngiyo. Ese M23 yabakiriza yombi bayifashe iki ukurikije amateka yabo? Reka dusangire ibitekerezo. Hanyuma muri teritwari ya Masisi ku munsi w'ejo havuzwe igitero, niyo nkuru yiri wivugwa, ariko ni igitero cyagabwe ku mugoroba ku munsi wo kuwa kabiri tariki 21, igitero cya drone ibisa n'ibisubiza inyuma intambwe y'ibiganiro yari yatewe mu biganiro byabereye hariya mu Busuwisi. Mu itangazo M23 yashyize hanze, ni Lawrence Kanyuka umuvugizi mu bya politike yavuze ko kuwa kabiri mu masaha y'umugoroba indege izwi nka drone ya CH-4 yagabye igitero muri Masisi, ihitana isenya amazu menshi. Indege yasenye amazu menshi, hanyuma bikavugwa ko no hasi ku butaka ahangaha Masisi hari habaye imirwano itaravuzwe, kuko wazalendo ngo bagize gutya bagaba bitero ahitwa Imuheto muri teritwari ya Masisi. Bivuga n'umwe mu bayobozi bashyizweho na AFC 23 wari ufite inshingano zo kuyobora centre ya Muheto. Ni amakuru ari kugenda atangazwa. Muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa ugushidikanya ku bijyanye na Jean-Jacques n'ibikorwa bya Jean-Jacques Perusi, ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo mu nteko nshinga amategeko. Murambabarira
ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Uyu rero ngakurikiranyweho cyangwa se arashinjwa ibyaha bikurikira. Uyu arashinjwa gushyigikira umutwe wa AFC M23, na amakuru ataratangarizwa gihamya. Arashinjwa kunyereza no kwiba utubuye 10 twa zahabu dufite ibiro 15. Arashinjwa kunyereza imodoka za leta. Ubwo rero inzego ze ngo zageraga ahitwa Uvira nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Bukavu. Yanyereje miliyoni 5 ndetse no 500 by'amadolari y'Amerika, ndetse yabikoraga buri kwezi kuva yajya muri uyu mwanya. Ubwo birangana na miliyari ndetse akakanya amaze kunyereza miliyoni 44 z'amadolari y'Amerika mu mezi 8, kuva muri Kamena 2024 kugeza muri Gashyantare 2025 yaramaze gukora kwigwizaho atari make nko kunyereza amadolari bivuga ko ni 700 yagenewe kumenya ndetse no gutandukanya abarwanyi ba Wazalendo bari ku mirongo y'urugamba itandukanye, ndetse no kunyereza miliyoni 90 z'amadolari muri gahunda ya Star Est, cyangwa se ngo ni gahunda yagenewe uturere twa Karere, Fizi, Uvira ndetse na Mwenga, yarabitse muri Raw Bank ku nkunga ya banki y'isi. Ibi byose rero Jean-Jacques Perusi yarabikoze, ndetse Abazalendo bamenye amakuru batangira kugenda bamwikoma. Ejo twabwiye ko yabazaniye impuzankano nshya, barazanga bati izo ngizo ntabwo utwo duhenda abana two watuzanira. Aka kanya rero Jean-Jacques Perusi ibyo na Wazalendo bisa naho byamenetsemo, cyangwa se isosi yabo yaguyemo inshishi, niko nabivuga. Mu bana wabo wazambye, ndetse biragaragara ko bashaka Abazalendo barashaka ko Kinshasa bagira gutya bagafatira Jean-Jacques Perusi ibihano bikomeye. Hanyuma ikindi twavuga muri aya makuru nuko Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye gasopo Tshisekedi, ariko kandi na Perezida Ndayishimiye bari mu gatebo kamwe. Byatangajwe n'umudepite w'umunyamerika ukuriye ishyaka ry'aba Republike mu nteko nshinga amategeko, yitwa Depite Joe Wilson. Uyu uhagarariye ishyaka n'ubundi ry'aba Republike mu nteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika arasaba Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo na mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'u Burundi guhagarika ako kanya ibitero ingabo zabo zimaze igihe zigaba ku banyekongo bo mu bwoko bw'abanyamulenge. Ni mu butumwa uyu mudepite yageneye bariya bagabo bombi abinyujije ku rubuga rwe rwa X nyuma y'imyigaragambyo abanyamulenge babarirwa mu bihumbi bakoreye i Washington DC ejo ndi kwa mbere tariki 20 Mata, bamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa bene wabo batuye mu Minembwe ho muri Kivu y'Amajyepfo. Tumaze iminsi tubabwiye ko haba imyigaragambyo hariya, uretse yabereye hariya i Washington, hari niyabereye i Nairobi muri Kenya ku munsi w'ejo ho. Iyo yose yabaye kuwa mbere, ariko ku munsi w'ejo hari n'abatuye Ottawa muri Canada bakoze imyigaragambyo. Ubwo rero hanyuma kuva mwaka washize wa 2025 Minembwe n'ibindi bice byo mu misozi ya hariya muri Kivu y'Amajyepfo habaye isibaniro ry'ibitero by'indege z'intambara za Sukhoi 25 ndetse na za drone z'ubwoko butandukanye, kamikaze, CH-1 n'izindi. Ubwo rero ibitero bikaba bikorwa n'ingabo za leta, coalition FDLR, FDNB, Wazalendo, FARDC, abacancuro, byiciyemo abaturage batari bake mu gihe abandi babikomerekeyemo. Ni ibitero kandi bikomeje kwangiza imitungo myinshi y'abaturage nk'inka zitari nke zabyiciyemo mu gihe ibikorwa remezo bihuriweho murambabarira ibikorwa remezo birimo nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ingo z'abaturage byarasenywe. Ubwo rero intambara y'ingabo z'u Burundi na FARDC muri Minembwe kandi yatumye ubuzima bw'abaturage batuye muri ya commune bujya mu kaga, dore ko kuri ubu kubona ibyangombwa nkenerwa nk'imiti n'ibiribwa byabaye ikibazo gikomeye cyane ku baturage. Hanyuma abatuye mu Minembwe bavuga ko kuri ubu nk'ikiro cy'umunyu muri kiriya gice kiri kugura amadolari byibuze 50. Depite Joe mu butumwa bwe yasabye Perezida Tshisekedi na Ndayishimiye guhagarika byako kanya urugomo bakomeje gukorera abanyamulenge, hanyuma bagashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Ati abanyamulenge bateraniye i Washington bashimangiye
ko umunyagitugu Tshisekedi n'ingabo z'abajenosideri za FDLR bari gukora indi genocide mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ati ndasaba Perezida Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Congo mu by'ukuri narayishimiye u Burundi guhagarika ako kanya urugomo no gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington. Ni Wilson washimangiye ko ibibazo biri muri Repubulika ya Congo ya Demokarasi ya Congo bisaba ko leta y'iki gihugu ariyo ibikemura aho kubyikoreza ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Hanyuma reka mbabwire ko leta ya Congo yanakiriye itsinda rya kabiri ry'abimukira birukanywe muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hari abaturutse mu bihugu muri Amerika bahabwa Congo, ariko babonye Colombia, ababo perezida wa Colombia arabashaka kubera ko ngo nta n'impamvu. Ubwo ariko tukivuga ku bya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ntabwo nabura kubabwira ko tumaze iminsi tubabwira yuko hari sosiyete nyinshi z'abanyamerika zishaka ibirombe bya Rubaya bigenzurwa na AFC M23. Ejo bundi Tshisekedi yaganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Marco Rubio, ubwo Tshisekedi ari kumwe na Ndayishimiye muri Turukiya. Baganira ku bijyanye n'ubufatanye n'ubundi n'imibanire hagati ya Congo na Amerika. Ariko ku kijyanye n'ubushoramari mu burasirazuba bwa Congo nabyo byagarutsweho, dore ko Reuters nyamakuru cyavuze ko ku itariki 20 Mata umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko leta yabo itigereje icyo sosiyete y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zivuga ku rutonde rwatanzwe, kuko hatanzwe urutonde rw'ibirombe Congo yemerera Amerika kuza gukoreramo iryo shoramari. Ariko aka kanya hasohotse inkuru igaragaza ngo amanyanga ateye inkeke mu bigo by'abanyamerika bishaka mu y'agaciro ya Congo. Nibihishuwe bishyizwe hanze, ni inkuru ndende. Ayo manyanga na yahe bigenze bite? Ikigo cyo muri Amerika kiri mu izingiro ry'umuhate w'ubuyobozi bwa Trump bwo kugera ku mabuye y'agaciro y'ingenzi aturuka muri Congo cyagaragaje uburambe bw'umurengera ngo cyabeshye uburambe kidafite. Noneho ubwo ni mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro birumvikana. Muri Werurwe ikigo Valtas cyaguze ibirombe bya Chemaf muri miliyoni 30 z'amadolari ku banyamigabane bato muri iki kigo. Cyatangaje ku rubuga rwacyo ko gifite amateka muri Congo kubera uruganda rwacyo rutunganya umuringa ndetse na cobalt. Nyamara abanyamakuru ba Reuters basanze Valtas itaraguze urwo ruganda, kandi ko uruganda ntacyo rukora kuva muri 2012 nkuko bigaragara mu nyandiko z'iyi sosiyete. Inyandiko z'urukiko zijyanye n'amakimbirane kukugurisha uru ruganda n'amasoko 5 afite ubumenyi kuri iki kibazo. Amasezerano ya Chemaf akerekana ishoramari rya mbere ko ryaturutse mu masezerano hagati ya Amerika na Repubulika Demokarasi ya Congo y'ubufatanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yashyizweho umukono umwaka ushize. Washington yemeye gufasha Congo gukurura abashoramari b'abanyamerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro y'ingenzi mu rwego rwo kugabanya igihe kinini Ubushinwa bumaze mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo. Aho umwe mu bayobozi bakuru ba Congo uzi neza iyo dosiye yavuze ko uburambe mu by'umutekano bw'abayobozi bakuru ba Valtas bwagize uruhare mu cyemezo cya Kinshasa kubera ko Washington yari irimo guhuza abaturanyi ubwo ni Congo n'u Rwanda. Noneho Valtas yanze gutanga ibisobanuro ku nyandiko ivuga ku bunararibonye bwayo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri iyi nkuru, kuko Minisiteri ishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo hamwe n'ikigo cya leta gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Jekamine ifite ubukode ku birombe bya Chemaf nabwo ngo yashubije ku bibazo byerekanye cyangwa se byerekeranye na Valtas muri Congo ndetse n'uburyo ikigo cyagaragaje ibyangombwa byacyo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko ishyigikiye byimazeyo imihate ya Valtas Minerals yo gushaka ndetse no guteza imbere umutungo. Umuvugizi wayo ati
uku kugura kuzaba nk'ishoramari rya mbere rya Amerika muri Congo kugira ngo yerekane ko inyungu z'abikorera bo muri Amerika ari iz'ukuri kandi ko zizatera ishoramari kurushaho. Umuvugizi ntabwo yasubije ibibazo byerekeranye no kumenya niba uburambe mu by'umutekano bw'abayobozi ba Vatas bwaragize uruhare mu cyemezo cya Congo, ndetse no kumenya niba ayo masezerano azana na garanti y'umutekano ya Amerika. Ubwo rero impuguke imwe yavuze ko amateka ya Vatas mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro atera kwibaza ku mucyo w'abafatanya cyangwa se ubufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse niba byaratekerejweho uko bikwiye. Umuyobozi mukuru w'umuryango Sentinel of Natural Source, umuryango utegamiye kuri leta uteza imbere imiyoborere myiza no gukorera mu mucyo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, yitwa Jean Pierre Okenda, agira ati ni ngombwa ko guverinoma ya Congo yizera neza ko Vatas ifite ubushobozi bwa tekinike, imari ndetse n'imikorere. Ni Congo itanga ibice birenga 70% bya cobalt ikoreshwa ku isi. Bivugwa ku butare bw'ingenzi bukoreshwa muri bateri z'imodoka zikoresha amashanyarazi, kandi ifite ngo ububiko bwinshi bw'umuringa uzwi nka copper ndetse na lithium. Hanyuma rero kandi ku rubuga rwa Vatas Minerals muri Mata umwaka ushize, biography y'umuyobozi mukuru witwa Phil Brown igaragaza ko yashinze kandi akoresha isosiyete imwe rukumbi y'Abanyamerika y'ubucukuzi bw'umuringa na cobalt ndetse no kubitunganyiriza muri Congo ibinyujije mu ishami rya Rock Mineral. Icyakora Reuters yasanze Rock Minerals itarigeze igura uruganda rutunganya umuringa na cobalt, yamaze igihe kirekire ishaka kugura muri Rikase mu majyepfo y'uburasirazuba bw'intara ya Katanga. Hanyuma iyi Vatas kandi ikaba iyobowe na Brown wabaye mu ngabo z'Abanyamerika zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Andrew Pouch wahoze yari umusirikare mu ngabo za Amerika zirwanira mu mazi. Uyu Brown rero ngo ntabwo yasubije icyifuzo cyo kugira icyo abivugaho, kandi uyu Pouch ngo yanze gutanga ibisobanuro kuri aya makuru. Abashinze Vatas mbere bakoreye muri Congo binyuze mu kigo cyitwa ngo ni Vatas Capital and Operations, ikizwi nka VCO, kugeza hagati muri Werurwe. Urubuga rwa VCO biravugwa ko rwerekanye urugero rumwe gusa rw'ibikorwa byarwo. Ubwo rero ngo uruganda rwa Rock Minerals rw'Abanyekongo bivugwa ko ngo Rock Minerals ngo byavuye ku rubuga rwayo hagati muri Werurwe. Hashize iminsi Reuters inavuganye na Vatas ko ishaka ibisobanuro kuri iyi sosiyete. Iyi Rock Minerals kandi ngo yaragerageje kugura uruganda rutunganya umuringa ndetse na cobalt rwa Rikasi rutagikora kuva muri 2012, nyuma yuko nyirarwo ahuye n'umwenda munini. Muri Gicurasi umwaka wa 2024 icyemezo cy'urukiko cyatanzwe n'urukiko rwa Rikasi, urukiko mbonezamubano rwagenzuye neza ngo igurishwa ry'uruganda, hanyuma kigaragaza ko ngo icyo kigo kitari cyagurishwa kubera ko inshuro nyinshi ngo byageragejwe byasubikwaga cyangwa se bigaseswa nyuma yuko abapiganwa bananiwe kwishyura amafaranga yose yasabwaga. Ngayo nguko rero ngayo y'amanyanga natangiye mbabwira mu ngingo z'ingenzi ateye inkeke mu bigo by'Abanyamerika bishaka amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwo kandi murabizi ko ntibukeye kabiri tubabwiye ibyuko rwose Amerika by'umwihariko abashoramari b'Abanyamerika bashaka ibirombe bya rubaya bigenzurwa na M23 birimo amabuye azwi nka koruta hafi 15% yakoreshwa ku isi akaba barizwa muri ibirombe. Ubwo rero Abanyamerika ku ibiryo ry'agaciro ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakaniye. Tshisekedi nawe ari kubaha ikaze ndetse biragaragara ko rwose ntacyo bimubwiye, dore ko yagiye asaba Amerika kumuha umutekano nawe akabaha ingurane y'aya mabuye. Reka rero mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo.
cyo kuri uyu wa kane tariki 23 Mata 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibakwe Media TV turakomeza kubana.